Bendito ken managayat nga Dios nga namarso iti langit ken daga. Iday-dayaw mi dahil kanapateg na tanpok nga nagan mo, nasantuan nga nagan mo ako Dios. Dawatin mi nga pagawanan na kami ganagiti, nagkabuyan mi ako Dios. Ugasan na kami iti dara na ako mi nga Yesu Kristo. Iti kasta ako, nagitoy nga pagbagimi, wano nagitoy nga kararwami Lord. Irupnoy mi kan ka. Ito nga ramit mi, irupnoy mi kan ka. Yung kasla, sweet aroma to your throne of grace, Lord God. Yes, Lord. We humble down ourselves, O Lord. We humble down our hearts. Bless this gathering, O Lord God. We thank you for this privilege to gather, to praise your name, to glorify your name, O Lord. Madayi-dayaw tanagan mo ako, Diyos. Bendisyonam ako, digiti, amin nga mamatikan ka. Kat ako, Diyos, digiti, arami, digiti, imami ako, nga may paay, di gloriam ako, bendisyonam ka di. We pray for salvation, Lord God. Ngayon doon na ako, Diyos, manggagdaday ito nga mensahe di panakaisalakan, the gospel of Jesus Christ. Lord, they will hear your voice and they will come to know Jesus as their Lord and Savior. Uray pa, digiti kakabsat ako, Diyos, nga Muslim. Kaya Hindus, digiti Jewish, Lord. Bless them, Lord God, and open their hearts that they will acknowledge Jesus as their Lord and Savior, their Messiah, Lord. Thank you, Lord. Bendisyonan na kami, Apo. Bendisyonan tiramin minigiti kami, Apo, Diyos. Kat iday-dayaw da ka. Bendisyonan ti mensahero mi, Apo. Lord, anoint her, Lord, with a double portion of thy anointing, Lord, coming from heaven, O Lord God. We bless your name. We praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Madaydayaw iti Apo. Itilay ko nga ron nga bundaway ayaten nga kakabsat. Isutiin tayo panangidaydayaw iti Apo. Ket ragragsaken tayo nga itagay itinagan na. Gapo tayo suket man nakabalin. Amen! Amen! Lahat tayo nagbabawi na nagserti tayo iti man nakabalin. Kaya natanong nga Diyos. Hallelujah! Let's sing that song, Great and Mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner. Lift up the banner. Let the anthem rise. To Christ our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is great and mighty.
Mangitayo ken kao Diyos. Hallelujah. Itutuloy tayo madayawan ni Diapo Makasa. Hallelujah. We bless you. You deserve the glory. You deserve the glory. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. You deserve the glory. And honor. Lord, we lift our hands in worship. We bless your holy name. You deserve the glory. And honor. Lord, we lift our hands in worship. We bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. The honor, Lord, we worship you. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory, the honor, and the honor. Lord, I lift our hands in worship as we bless your holy church. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Awan ibigas ken kao Diyos. Kung kamo Diyos, iti amin nga dayaw, iti amin nga gloria, iti amin nga panakaitan o Diyos. Kapunas ta sigalay iti may kari nga umawat kari ito, o Diyos. Agyaman
kami, Lord, iti presensyang Apo. Iti ragukya na nagsangli parparik ng tumugal may sa kada kami. Nang nangruna, O Diyos, iti presensyang amami nga nasantuan. O Lord God, mamati kami, Apo, nga hangkapay nga nalpas iti biyag tumugal may sa kada kami, O Diyos. Ket patsen mi Apo nga damanan iti dakkel ka nakaskas daw nga ramida iti biyag tumugal may sa kada kami Apo. Iti daytoy nga aldaw ket agekspektar kami Apo. Iti kinaimbag mo Apo tumugal may sa kada kami. Dawaten mi O Dios iti panangalayos mo kada kami benedisyon. Panangalayos mo kada kami kada iti paguro mo amami nga kanuwan. Iti panangalayos mo O Dios iti presensyam kinayat mo tumugal may sa kada kami Apo. Agyaman kami unay ken ka O Diyos. Hangkapay nga nalpas iti biyag tumulga may sa O Diyos. Hangkapay nga nalpas. Ken Lord, excited kami O Diyos nga makawitness manen O Diyos. Iti dakkel nga testimonyo iti biyag tumulga may sa kami. Thank you God. Iti kinaman nakabalin mo. Iti kinatalog mo Diyos. Agyaman kami mabisan pa'y gagundawi Apo. Haan kami pulos nga nagbabawi Apo nga nagserbiken ka. Kapuna Apo talaybak ken man nakabalin ka. Hallelujah. Apo ko kam amin iti dayo ken Gloria. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maday tayo, tiya po, kamsat. Lagi tinaragsak, kuna naman ni hallelujah. Lagi tinaragsak, kunay salakan, kuna naman maday dayaw, tiya po. Amen, amen. Alawan kamsat. Intay nga ron, iti sa tiya po, kakasakbayan, intay nga ron, mangag, iti sa tiya po, tangal daw, mablao tayo mampay nga ron, kadag iti, kakabsat tayo, iti balbalas, iti taaw. Giti kakabsat tayo ta Amerika, nagiti Ilocano, kakabsat tayo, makamamuka na tayo, na imbag, nga rabiyo, na aldaw yun ita, ni Apo, ti mga iwan, mang tarabay ka na kayo, kung mang bendisyon. Kastaw, nagiti kakabsat tayo di Pilipinas, Rulana, kini Pastor Jimmy, kini Tita Mina, mumi, kada kayo, kada aramatin ti Apo, kada giti aming area, iti Biagyo, kastaw, nagiti Pastor May, so nagiti tayong karkararag, mangibabaot ka na kami. Dita Tarlac, Ilocos man, Pangasinan, giti kakabsat mi ka Singapore, kanda duma-duma nga Pagilian, taimbang, daw tayo ni Apo Diyos, ti mang bendisyon, di Apo Diyos mang tarabay, kan pangaywan, iti tunggal maysa. Alawan kakabsat, intay nga ron di sa ti Apo, kati sa ti Apo, masarakan, manipot iti Hebreo. Tapno makaado tayo kakabsat, amok kakabsat, kadagiti saan pa nga nakangag di sa ti Apo, katat tayo lang madang mangag, ikararag mi, nga nukatan ni Apo, digita pusiyo, tapanunot yo, taawatin yo ti sa ti Apo, hanggang naggapo iti tao da ito nga sa uno di naggapo iti Apo. Tarigagay ti Diyos, ti bay salamat ti intiro, nga kamag, iti pamilya tayo, intiro nga pinarswana, nga sakit di panunot sa kanjinakom na nga da iti mayawawan, at da iti mapukaw, di tarigagay ti Diyos nga so amin, nga pinarswana, lalo kada tayo kabsat, nga tattao na, kat maisalakan. Amen. Manipot in Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 1, hingga na iti 4, kakabsat, basal tayo. Kunana ditoy, maniputi 1, rembang tayo nga rod, nga imutagtakanan na imbag, dagiti kinapudno, anangag tayo, tapno saan tayo nga may yawawan. Napatalagada na pudno, timinsahe nga impakamo dagiti anghiles, kat siya sino man ang mga salungasing, uno ng salungasing, uno ng sukir iti daytoy, inawat at tumutup adusa. Kasanong tungarod, ti pananglisi tayo, nagitay ikan kano, daytoy na indaklang na panakaisalakan. Ti Apo mismo, ti muna nga nangipakamo, iti daytoy panakaisalakan. Dagiti nakangag kinkwana, ti nang patalgad kada tayo, apudno daytoy. Di maudi nga versikulo ko na nakakapsat, kastamot ngayon ti Diyos,
ti pamanagnak na, babagan ka dagiti naramid na nga datdatlang, kat nakakakas daw ang pagilasinan, ken dagiti na duma-duma kita ti milagro. Nangibunong pay kadagiti sagsagot ti Espiritu Santo, kas mayan nurot ti pagayatan na. Hintayin na ti panagkarara, o apo na ibasa na ako dagiti saom, kat apo italagmiken ka, apo kat sika apo tagministro, titunggal lapayag, kan puso nga umawat, kan makanguro Diyos. Mangisalakan kat tangal daw, mangbalbalong ka ti piyago apo, pakita mo Diyos, nga sika pay laang iti Diyos, ti nayon, kat sikanto pala ti Diyos, ti ka magdyanan, iti aldaw. Bendisyon na mga po, dati sa umapo, kastamat apo, dagiti anak mo, kat anak mo apo, ang naraman mo tangal daw. Maday tayo ka apo, ukap ti Gloria katayawan, kat panagyaman. Itinagan niya ako may Jesus, dapat namin dito. Amen. Alam mo kakabsat, dito mo na nga versikulo ko na dito. Rembang tayo nga ron, ngay butagtakan, anay bag, dagiti kinapudno nga nangag tayo, tapno saan tayo mayaw awan. Kadagit nangag tayo, nagpasan. Dagito nga sa utiya ako kakabsat, manibot iti Hebreo, kung ni Apostol Pablo ka dagiti Hebreo, kita ni gagay na, kasi ko na ako tatay mo na nga, mabalbalin, hana kayat nga damayaw awan, hana kayat nga damapukaw, iti Diyos, kastamot ti tarigagay na. Nga, nung ni Apostol Pablo, at akin ko na ti tarigagay nga hana, binagbagaan na, dahil tinit may nga pakdaan, nga ti English ko kuna na warning ko makabsat pamanagip kada tayo nga iti pan nakaisalakan ket may salaeng ti dalat ti pan nakaisalakan may salaeng ti isu ni apo tayo nga Hesukristo isu ti dalat ti pan nakaisalakan ammo tayo daytan no samo pa ammo ni apo tayo Hesukristo tatama ammo kakabsat ket na ni pata muno na minsan ket nay panunot mo tatay malagip mo manan kakabsat kapo ni apo ket damilin namanen i-restore namanen daydi panagsirbim nga adda nga nabara idi. Intay ko kakabsat ko na natin imutagtakan no kuna na dito kakabsat talaga nga laglagipem imutagtakan i-focus mo ta panunod mo, iduli mo ta panunod mo, muno tay kuna nga no i-focus mo kuna na ti kakabsat talaga nga adadi pa nangataros mo, adadi pa panangawat mo. Sa mga liplipatan, imutagtakam, laglagipem nga kanayon, tarusam, kuna na dayjay. Kakabsat. Tarusam, kita ang kakabsat, ibagana nga tarusam no pay attention no kung nadaking ka, talaga kang mutugtukan dito. At dati may sana pamalagip ni Jai. Naglagipam, nanadjay kakabsat. Ako nanagtoy, nga nangugamon dito yun. Mabalin kakabsat, dito nangugami din, yung saan mo ingkan ka no. Nangugoy din yung kunamlang kas na nga, ang angaw. Ngam itatakabsat, ijay maringaringin ni Apo Diyos. Tapanunod mo kung tapusong. Nga lagipem. Well, kuna natin, muna nga Korinto, versikulo 1, kapitulo 15, versikulo 3, kitantay kakabsat no kasanuti, panagpalagip na ni Apo katatay kakabsat. Okay. Muna nga Korinto, okay, 15:3. Kunana ti kakabsat, inyawat ko kada kayo, ti kang runaan nga inawat ko. Okay. Dahito yung kakabsat, kita nyo, inyawat ni Apostol Pablo, ti kang runaan nga inawat na, dahito ti panakaisalakan. Tahal lang kayat na iso lang ti maisalakan, kayat na iso amin. So, inyawat, tahal lang taga-Korinto kakabsat, uray na tayo. Anatay ni Kristo, gapo kadagiti basol tayo. Okay. Ni Kristo natay kadagiti basol tayo kunana toy kas na ilanat tinasantuan asurat. Na ilanatin kakabsat nalpasan. Na isuratan, na ibagan, na ibalikasan. Isu nga, daytoy ko makakabsat ti pag-atensyonan tayo, unulaglagi po tayo. Hantay ko hanga datay mapaspasamak dito'y lubong.
Nangyugamon. Nangyugbudim muna. Panakaisalakan. Tata, dati mangyug mo. Ni ati sakit nga dahito ikat kwa. Ado ti matay. Hangkag papa-injeksyon. Ado ti natay. Saan mo matpat? Ado na giti sa... Giti umunugay. Sapay na tata. Ang bad, ado, dahil dyan, kan nakaluban mo din ginagintay kay munan, isugayan tinapudpudo, isugayan dahil iti pagtalgatan tayo nga dinggan. Danta, dahil iti mo ibagbagan iti tao, isumot din iti, at dapat patsin tayo, saan tayo kumamamati sa kapsa, takunalag pa dito eh. Di may sumarunong nga versikulo, kunalag di may kapag nga versikulo, nga naitanam kat napagungan iti may ikatlungal daw kas na ilan at tinasantuan nga surat. Kuna naman ito yung kakapsat. Well, mamati tayo, ado dagiti negatibo nga ibagbaga dagiti tao. Adumot dagiti negatibo. Nga isuda iti mangted iti saan nga napintas nga damdaman. Dahil di nga damag kakapsat kat mangted tibiyag. No, pa-injection tayo, dagiti na saan nga napintas na damag, ay kat agbiag tayo mo, at saan nga napintas, tayo ko na jikwan. At dati nakalak nga, kung dito nga, anadji ko na natin English nga, we are what we eat. Kung na. No, anya iti, awatom, anya itataraon mo tabagim, kasta ti kinasya sinom. Okay. No, agaw, awat ka iti dagiti madinapintas nga damag, ay kat saan mo nga napintas a damag, di maaramid kin ka, ta, anang arog isumot yung awadan. So, ako na, no, anya iti tartaraon mo, di bagay, isumot kinasya sino. No, naimbang nga damag dagiti, awadan, kat isot italtali mo ta puso, isot itartaraon mo ta, panunod mo, isot itartaraon mo, itariag mo, ay kat napintas mo, isot kinasya sino. Amen. Kasi kaya nga sa iti kayat nga sa uwan. Sapay na mamati tayo, dagiti, saan nga na imbaga damang, ibagbaga ti tao, kat tao dalaan. Ay, iti teknolohiya kastuyan. Nga kung kontroler na ti patubing, panunod tubing, saan ka mamatpati? Kung na dyan, nga, no, imuli na dagiti ubing, ka dagiti sa utiha, tumakto dan tumot nga, agsilbikin ko na. Kung na no, anak ti ibalikas ti dila tayo, isunto, ti pagbalin na lang tatat pa nakabalin ti dila tayo. Hantay mo yung bagaling hantay kayong curse, at anak ko, dumakul ka, teknolohiya, dumakontrol ti biyan mo saan. Nagkakararag tayo dito guping. Isuwa ko na tayo, kakapsat, saan tayo kumang, patpatsin na dito, ni Apo, nagiti sa una, titimot na, isudin tayo, nga patsin, isudin talimon tayo, nagiti puso tayo. May kaluhap sa kuna na to'y, kita anday magbasa din kan kanaitan di John 3:16. Kurana di jay, no siya sino man ti mamatikin kwa na kat saan mapukaw saan nga matay. No di maagdaan iti biyan nga nanayon kasta iti kani iti Dios. Okay. No kani iti Dios dayto ikakabsat. Sape nga rod at dapay laang dagiti makunkuna tayo nga negatibo. Ngamin tayo kunakot tatay mo nuna nga at dapat patsin tayo dagiti madamdamag tayo kabarbaron kaysa dagiti sa uti apo nalpasan kuna na to naila natin nalpasan nabasa tayo kuna kita na di Hebreo kapitulo 1 versikulo 1 kuna na tayo kadagiti ununang daw nagsa uti Diyos kadagiti kapuunan tayo iti namin adu-adaras, kan iti na duma-duma wagas, babaan dagiti propeta. Sino dagiti propeta, iti kakabsat? Da Moises, isunod dagiti nagkakaon ng propeta. Tapno kasta iwa ragawag ta, ipadamag dati na imbag na damag. Ngayon kadagitoy, mauding nga aldaw, nagsaw kada tayo babaan ti anak na. Anak na, iso ni apo tayo nga Hesus Kristo kakabsat. Mamati tayo kadi. Kita tayo nga ron, ijay, malipod ti Aramid, versikulo 1, kapitulo 4. Kita tayo di Acts 4, verse 12. Kuna na dyan ang absat. Okay, di Acts 4, Aramid, kuna na, kapitulo 4, versikulo 12. Kuna na dyan ang absat. Isulang ti pakasarakan tayo, iti pan nakaisalakan. Itintiro alubong.
kinahanglan nga inti ti Diyos kada iti tattao mabalinin tayo pakiisa lakanan. Awanen kakabsat. Ang kay mamapati nga kunada uminom kay ti vitamina tapno madan kay ti biyag nga ti dag. Handay baga ti biyag na nayo kung pwede mamati ka dyan. Kastoy ngamin. Ti aramidin tayo. Ti generasyon tayo kat kastoy at itidag ti biyag na. At patinggalan ijay dito'y kakabsat pa na kay salakan. Intiro ti lubong may salakan. Itinagan iti rabaw ti dagakan ijay pagarian iti Diyos. Tinagan niya po tayo ng Hesus Kristo. Iso na lang ti makay salakan at ikunana iliwan kakabsat. Siya iti dalan ti pudno iti biyag. Amen. Hallelujah. Awanan di makapani dyan, ni Ama, kanana di Apo. Tayo, mga Diyos. No di lang, di magna kanya. May salaon kakabsan. Siya tino may kumasan, tayo nga, namilin kakabsan, dagiti bagbaga, dagiti tao, uno patsyel, hangko matibaga, makatulong da, dagiti duma. Ngam no ti, panakay salakan, ti pagtutungtungan kakabsan, na imbag na damag, may salaon, dahito sa uni Apo. Kunana ba diti kakabsan? Nga, no maminsan, ti pa nagdesisyon tayo, likudan tayo dyan, kinapudno, kat, ito nang kamali tayo, kat sa nga na imbang itibanag na, ang nga na imbang itibanag na, pabasulit tayo ti Apo. Ang pahay binaybayan ng Apo, nilikudan ti pudno, inaramin mo ito pagayatam, nagkamali ka, anya ti bunga na. Kunggo na. Kasjay iti makunkuna kabsat nga makunkuna ni taon. Kunan tubot dagiti dadto mga tattawon anya ngamin ti inaramid mo. Sika ngamin adunton ni Apo binaybayan na. Haan mo ta kunan ni Apo sang kay tutalawon sang kay nga likudan. Sang kay baybayan kunana diyan sakit dinod lagi kasta nga napasamaken pabasulim iti Apo. No maminsan kakabsat iti lubong sapsapulin tay ngamin. Amoy ti papasaman iti lubong no maminsan kastoy iti lubong ngamin aramidon tayo muteng nga junk food daytoy pa tayo at ti spiritualan iti sa ti Apo. Junk food that amoy no mabising kayo. Kaaliston nga kanon, nagitay daji, chichirya. Tapno na ang maurkot dahil tabisin mo. Tanong maurkot tabisin mo. Kunang nga, nabsog ka, haan. Kunang na to'y, daji naramit mo nga junk food, iso tinagbalin mo nga source, iti pigsam ti spiritual nourishment mo, iso gamti magpapigsain ka nga, saan kanto nga mabisinanan. Iso aramidin tayo nga junk food namin dahil ito sa o ti Apo naman minsan. Kasi isulaon mo ti pangalan tayo mo ti pakaaalistuanan. Na yung bagpay takilaban na kagsat, tanong mabising ka, takilaban na dagsan ti busog mo, dahil ito yung aming nakagsat, junk food ka, di tayo amo, dati ito ko na adang processed food. Magsug ka pagdarik mat, madamdaman, awanan. So hatay aramidin ko makakabsat, nga sa uti Apo, ang junk food. Dikit din iso ti spiritual nourishment, iti physical, ken spiritual na bagi tayo. Amen. Nundog tayo lang. Amen. Tayo, ti Apo. Gat kunana, binagbagaan na tayo pa subli tayo di teksto tayo kagabsat. Binagbagaan na tayo pa ti Apo dito eh. Kunana, di may kanto nga versikulo kagabsat. Kat, napatalga na napudo ti mensahe nga ipakamo dagiti angheles. Angheles. No kunana nga may kakabsa nga ni angheles, kat siya sino nga nang nalungasin. Dagiti ni Apo Jesus iso ti angatuan nga babaan ka dagiti angheles. Yung inikan na ti authority, inikan na iti kasla panakabalin. Palubos na tatno kasta ket maiwaragawag iti sa uti Apo. Ket kunana siya sino man nga mangsalungasing uno ng sugar dayto inawat na ti tumutop nga dusa na. Well, mamatiak dayto ngamin kakabsat yung siya sino man kunana toy kakabsat ti mangsalungasing ngamin ket adagiti
umsin na tayo dagiti tattao kwa gigim kala Biblia. Dahil tati pastora. Hallelujah. Kung nanaging ka, ngamukat, adapan nakabalin iti. Di ba? Di na. Di ba? Amen. No saan, nagkanta ka lang ti, the joy of the Lord. Neighbor, naging kan. Tagiti amin kakabsat. Dito yung kakabsat, ibagbaga ti Diyos ito, anang salungasing mo ng sukit dito, inawat na ti tumutok. Ana dahil ka tumutok kakabsat, at iti kunkunana, nga iti Diyos, kad adda iti wagas na, uno adda ti pan nakabalin na, nga sika kad, ana ti Ilocano ti kwan, ti husgaan na kan, ukumun na ka! Adda pan nakabalin ti Diyos nga ukumun na ka. Ngam dahil nga pa nangukum na ken ka, handa ka nga, panisin, handa ka nga, dusaan. Gapo di inaramid mo, iso mo maawat mo ti dusa. Ni amo Diyos, lumabalbalin, handa kaya nga dusaan din yan. Ngam gapo ta, iso din tumutok. Iso na kaibatugan, tayo inaramid mo. Iso maawatan dahil ta. Handa nga ibaga ni Apo, at dahil ipungtot iti Diyos. No, adi ipungtot ti Diyos, handa ko na nga mapanin nga ngam po, taji ko na ako, no anating mulam, iso ti apiter. Iso nga dahil, iso ti tumutot, dahil ta pinagsalungasing mo, iso nga dahil ta iti maguluna, dahil ta iti nagbalin nga corona. Iso nga, dahil iti laglagipon tayo kakabsat, anda dagito yung kunana itong nakabutbuteng pay, tatay basbasag kakabsat, nakabutbuteng tako na kisya. Kunana pa dito, anda pa dito nga dusa, kunana dito kakabsat, iti awan patinggana pa nakaisinam iti Diyos. Anak kahit nang sa una dyan, iti ipapan mo dyan, pagtutuukan. Dahil iti eternal separation from God, kunana, awan ti patingga ng panakaisina mo iti Diyos. Haan na kamaway, sa mungkaran ni Abo ni Diyay, tatlong may nakailitaw sa paminsan, saan? Dito yung kunana nga, awan iti patingga, ta isungarudet iti mo, kaday Diyay, inaramid mo, ulit pinangsalungasing mo. Dahil iti maysa, nga magungguna, dahil iti nasukir, managdaktakos, nga ugali, iti maysa nga tao, hindi tao, kakabsat. Iso mamati tayo kakabsat, nga iti Diyos, nga sakit, iti puso na, nga mayawan, uray may salahin. So nga, tatangal daw kakabsat mo, tayo kunakon, hamupay na mamuni Apo, samupay na ugali, iti Saudi Apo, ag panunod katulungan da ka, babaan, iti panagkararan. Kung nanapay kakabsat ito, ti Apo nga mismo, kasanong tungarod na di verse 3. Kasanong tungarod, ti panangilisi tayo, di tayo kankano da ito yung inadak ko nga panakaisalakan. Kasanong po na ti Apo nga mismo, ti muna nga nangipakamu, ti da ito nga panakaisalakan. Dagiti na kang kinkwana, kat napatalagad ka na tayo, apudno da ito. Well, kabsat, ni Apo Diyos, kunanat ti versikulo, Hebreo 1, versikulo 9, kunana, inayat mo ti kinalintag kat ginurang ti kinadakos. Dahito yung kakabsat ni Apo tayo nga Hesus nga iso ti anak iti Diyos. So kunana dito, nagpintas sa tinis basbasak dahito, makatulong kada tayo kakabsat. Inayat mo ti kinalintag kat ginurang ti kinadakos. Isot gapuna nga pinili na ka ti Diyos. When ti Diyos mo, kat linanaan na ka iti rago, inikan na ka iti dayaw. Dakdakkel ng tintin na kadagiti kakadwang. Among tatay kararag tayo, nga dati naibalikas ni Pastor Jay sa kunana nga, God anoint us with oil. Dito nilanaan na tayo ni Apo iti ragko kunana to eh. Nagpintas ko na nga denggal. Nilanaan na katirag ko, inikan na katidayaw. Iso nagbiag tayo kakabsat, nga awan iti kinadakos, agbiag tayo kinalintag. Ni Apo Diyos, lanaan na tayo. Ika na tayo tirag-o, ika na tayo tiragsak, namnama,
biyag nga kinalintag, biyag nga mayanurot kadagiti pagayatan na, biyag kakabsat nga maragsakan ko na iti apo kada tayo, biyag man nga addaan iti kontento kuno contentment kasabsat. Awanan iti sapunin tayo. At biyag dagiti kinalintag ni Apo Diyos marayrayo unay iti biyag tayo ket ited na amin. Nagkasapulan tayo ited na amin nga tarigagay dagiti puso tayo kakabsat. Diyay maudi ko na natoy, kastamot kay nayon ti Diyos, ti pamanatnat na, babaan ka nagiti narami na natatla, kan nakakaskas daw magilasinan, kan nagiti dumakita iti milagro. Nangibunong pa'y kadagiti sagsagot ti Espiritu Santo, kas may yanur ti pagayatan na. Amoy kakabsat, ada iti, ito yung revelasyon ni Apo Diyos. Tatay bigbigat, so, agisistadya, nasapa. Tata, dahil nga kasinsin ni Brother Alwin, nilakay. Adati conversation me. Itata, sinaludso ko, kumusta dahi ta, baby, itinsyan mo na. Kat, nabahag pasit santo, simumba. Dahil nga kasinsin ni Brother Alwin, napay katasawa na, dressing at tawon, nagukuray da, maadaan na ti anak. Itatanadaanan. Ti pa nagdakto yung pinji buksit na, may ramraman mo iti kararag. Itata, nadadamag ko tatay, kat tay ko na kon, nabay basit sa to sinuban. Kunana, awanan. Nga nga ganakan. Napangkano nagpakita ni doktor. Kat napintas pa lang napigsa ti heartbeat di jay ko na puso na. Iti kanumay kadgawa mapanan. Mapanmanan ko nagtadag binulan sa no kasi dakkel data ubingan. Kat awan ka motel iti pitik ti puso na. Idinangag na kano daytoy nga imbaga ti doktor nagawi. Ngata itirig na nagkasla nagwara-wara ti lasag na. Nasakit, nasaem. Nagdagsen ti panukong ko nagut-ut unay ti pagukong ko na. Ti panagkarkararag na tira di. Tahan na kayong tulog pa lang. At amuna nga adami lang ito iti Diyos. Iso di kinanta tayo, kung di kararag tatay, Pastor James, adami lagro iti Diyos. Nung uray no, dahil kami lagro, saan numamati tayo, adati sa bali nga aramidan iti Diyos. Itata, di nagawit ti balayda, nagkarkarara. Handa nga yung palubos nga lagi anak nga kasjaya, awan iti pitik ti pusunan. Sa tanapan man na nagpatsik, mabalin di doktor kat pinagsublida. Kat awan lang tayo iti pitik ti pusunan. Nagawit. Manin, handa pa yung tulog nga di anak na awan mo na tayo. Nagkarara, kunana ka. Apo ko na. Nabanmog ako ko na. Mabalit na sakit ka no dilasag. Kasi nagwawala dilasag na tirik na na. Dito mo nung kalawas, dumalawas, tahanapay nga rod nga yung palubos. Nabanmog ako ko na. Tatamang tid ka ti pagilasinan. Nuhaan nga para kanya. Magtid ka ti pagilasinan. Nuhaan nga para kanya. Ko na. Dahil dyan nga rabi minagkarkararan na nagangin tinagbigsa. Dumaranudo ka no ti amin ko na. Tata, nagsadeng. Kinid daw naman nagpasay dyan, nagkararag, kinid daw naman Apo, magdag ka ti pagilasinan ko na. Nuhaan nga para kanya para kinalati. Nagangin man ti nagbigsan ko na. Tinagan na kay Jodeline. No, dagdagan ka, Jodeline Natividad Malteso. Then, taga Baksil, Sara, Ilocos Norte. Itata, di kunana, dahil nga may duwa nga pagilasinan, nga iti apo kitwana, bigla nga imikat iti sakit ti bagina, naglagan ti riknana, kunana, awan muntan dadi sakit iti bahunan.
Si papalubusan nga bagi ni Apo dayjay nga ubingan. Itata ti kabigatanan dia dariknanan sa bali ti riknanan awanan di sakit iti nakeng na di panagladikit na awanan. Di sakit ti bagbagi na awanan, di sakit ti barukong awanan. Napan nakinita di arubayan ti balay da. Uray may isa ka bulong awan. Nagpigsa ti daran mudur ti angin kunana. Ekspektaron na ti kabigatan. Amoy ta inukos na sa nagdiriing. Pandagkay kay. Uray may isang bulong awan iti napnak. Kan ijay kakabsat, daytoy kunana ditoy. Dat lag kun nakakaskas daw nga pagilasinan kadagit do makita ti milagro no adda ka ti Apo. Idikwan kakabsat. Impalubos nan nga dinalusan di doktor isunan. Itatta ko na makabulan manang kunanang kasta. Naawat kon awanan iti panagladingit kon. Kunak agmug ka, adda ti itid ni Apo na pimpitas nga balag, na pimpitas pay, datkel iti plano na nga saan mo ito mailadawan, kunak kanya na. Pinanagnakanan ni Apo Diyos nga si Diyos mukot si Bibiyag. Kunana dyan kakabsat nga, napanagnakan nga adda iti Diyos. Kunana. Pan nakabalin iti Diyos. Nga uray saan pa'y namati tataon si ikod mo. Nga nagrukbab. Nagparinturong, nagpakumbaba, dimawat. Iti sumbat dahil ang kararag na tapong lang malpasin di sakit iti nakunan iti sakit magbanginan. Into iti Apo. So kunanan ay nga napanagkap nga adda iti Diyos. Libliwag na kani Apo kakabsat. Kasta kakabsat. Kada kayo nga saan pa nga nakamamuti Apo ni Apo Diyos. Asit gan tayo. Ni Apo Diyos at dadagiti na kayo talimeng nga datatlaga kayat na ipakita kada kayo. Lukatan nyo ti puso yung kakabsat. Lukatan nyo dagiti matatay nyo. Matay. Saan kayo mamatpati dagiti adu. Magdaman dagiti mangmalgyo, dagiti pagtawag, mangperdi, dagiti iglesia, at dahil hanyaw awatan. Hangyan entertainment ako nagtatakabkat. Noan niya, itintaraon mo tabagim, iso titikinya siya sino. Sang kaw mauawat, dagiti basura, ngunod hangyan na imbag, nasasao, ngunod damdamag. Awatan tayo lang, di sa uti Apo, iso timangtad. Isiyo na lang, iti pangtad, iti biyag, nagdanayon. Timbawudi kabsat, kaya tayo kitangon ko na dito, Santiago 1, versikulo 9, kabsat. Versikulo 9. Kuna natin kabsat, agragsak kuma, tinakurapay, kabsat, iti mangitan o kukwa, iti Diyos. Agragsak tayo kabsat. Kuna natin tinakurapay kasi sa una tinakurapay iti dakis nga ramid. Nakurapay umawa dagiti negatibo. Kakabsat mangitan ok kinpa natin agragsak kuma kakabsat. Datayo ko na ibak na tayo. Nabak nang tayo una kakabsat. Sasagana ko makakabsat nga kuna na pa ditoy manikod ditoy 19 kakabsat Santiago 1:19 ay eto kakabsat amun daytoy sasagana ko matitunggal may sa nga dungog iti sa bali ngam natanang agsao ken dinala ka nga punto daytoy kakabsat no ana ti ififid di panunod tayo saan tayo saan tayo kung mga dungdunggan dagiti kabsat at maadaan tayo kung mga iti nalumanay nga panagsao tayo ati ko na diti kakabsat saan tayo kung manalakang puntot kakabsat saan nga amagunod ti puntot ti tao tinalintag pagayatan iti Diyos
Ngarod, idjay nyo amin nga alas nga ugali kung dakos akababalin. Agtulnog kayo iti Diyos, kat awatin nyo ti sao, nga makaisalakan kada kayo, ana imula iti puso yo. Ngem di yo alilangon ti bagiyo, san nga umdas nga dungeg kayo laeng, ora nakakabsat. Babaen ti aramid, ipakita kit di nga dungeg kay iti sao. Ti dungeg ti sao, ngem di naman tungpalan, mayari iti tao nga agsarming, makita na ti putno, alangan nga manipatan na dagos kalpasan, ti adayo na. Ngam, ti si papasnep nga mangadal, kan si gaganat-gat nga mayanurot tinananaya lintag, nga mangwaya-waya ti tao, kat dunged, kat saan alipatan iti mangugnano. Di kat tungpalan na pay, para burang to ti Diyos ti anyaman nga aramidin na. Di ka nagmayat kakabsat. So, at di proseso nga narigat man. Nung di panpanag natayo, kasla di panpanag natayo, alo nagiti siin, alo nagiti bato, mapakay bulan tayo, agumot nagiti aramid nga pagkapuyan tayo, nung kuna, di kakabsat dumungag tayo, katungpalan tayo, tagiti sa utihapo, para buran na tayo to ti Diyos, ti anyaman nga aramidin tayo. Anyaman nga aramidin tayo. Awan ti may kwera di jay, amin nga aramidin tayo para buran ni Apo. So kakabsat, dahil ti sa utihapo, tayo ko nato, nung sinhamo pa inawat ni Apo, tatam na nga manghigat ni sa utihapo, kararag may nasikat at may salakan tangal daw. Kat no di mo ang muti kararag pa'y, wano han mo pa'y nga masurutan, sumurot ka tayo tingang kararag. Uwapo ng ko, dagiti sa tangal daw. O Diyos, tulungan na ko nga rod, tapno kasta, agbyagag na nalintag. Agbyagag apo, na kay ayo, di tayo matang mo. Di ta sangwa mo, Diyos. Apo, kayat ka nga mama mo. Kayat ko, Apo, may talimong at Apo, igiti sa umigiti puso. Umayag, Apo, nga si Papa kong babakin ka. Awatin ka, Apo, nga si Kati manungkot, kan manisalakan ko. Ngarod ko, Diyos, kidawakin ka, nga isurat mo, ngarod, Apo, itinagan ko dita libro tibiyang. Tulungan na, tinaldaw, nga managbiang ko. Tulungan na ko, Apo. Tapno kasta, may ayo ang itay matang mo. Pakawanin na dado nga baso ko. Ugasa maapo ti puso. Balantidaran niya po tayo Hesus Kristo. Agyaman na king kapo, awat ka po. Itigun ko na, ipahay mo pa niya. Itibiyag nga agnanayo. Nga awan, patay ka na. Itinagan na po ni Jesus. Nung kararag mo dahil takabsat, iribu-ribu ang giles, itagragrag sa tasika, na isurat ang dinagan mo nilibro tibyan. Kat si kakabsat, kat nagmaumaw dahil iti sa uti aapukin ka, nang lipat ka, kumararag ka ti Apo. Iti Diyos, si didangagking ka. Urayan na ka. Ti ima na si sasagana mga rakot ka. Bukulin naman ang pabaraan na ka man. Gabuti arakot na kin ka. Dahil di sa una imula, agrusing man ang dumakal. Agsubli ka ken kuana, agbyag ka. May palubo sa amin, nga aramidang tatay suna, nga mangkuntugin ka. Matay-dayo, ti Amos. Alawag ka kapsat, agyaman din isaw ti Amo, din ang kanito. Disyunan na, nagdanayo, itibiyag tayo. Biyag tayo, na nakayayo. Naisalakan tayong kakabsat. So dahil tati dakkel ng parabo, iti Apo. Kada matay dayaw, iti Apo. Amen. Hallelujah. Pagkatayanin, nakandayan kayo ni Doksologi.
Kinita tayo tiyama, ipakita na babae ti mananted na, tenak na bubugtong iso ni Iso Kristo, iso nga nagbaling na subot ti baso ni sa marungungan. Kenti panagad kadwa ti Santong Espiritu, so kung mati mataginayan nga makikanta kada tayo, mangisuro, mangidalan, mangliwliwa, kada tayo, tunggal may sa tinaldawal daw, itakan na nanayo ti matenggana, kung na tayo manti. Amen. Nebag nga, palim tayo. Amen. Amen. Manong i-change, ay di ka ng privacy na i-change mo kano no mabuya mi. Privacy. I-public mo kano. Itag na. I-accept mo man de, yung friend request mi mano. Okay. Ano dito po pasok ka, Bidaya? Ay, confirm. Kaya pastor Niloy? Tumaw? Ay, Kita mo. Kita, may Ang baterya na.